Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Hadis-i Kutsi'de mınday deydi. Hadis-i Kutsi manisi Allah'dan, sözü paygambardan, Kur'an'dan keyingi turgan nerse. Hadis-i Kutsi'de Allah Teala'nın bendelerge meyrimdүүлүгүдөн, boorikerdүүлүгүдөн Allah Teala mınday deydi. Kıyamet gününde. Ya İbn Adam, o adam balası, mağa da sizge de Allah unutup kayırlar kıyamatta. Ya İbn Adam, maridtu felem ta'udni. Bendem, o adamdın balası, men oorudum deydi Allah. Meni kavaralgan joksun deydi. Kala bende aytat, ya Rab, keyfe a'uduka ve ente Rabbul İzze. Sen kudretli alamdın jaratıcısın. Kanday seni men kavaralam, kanday sen ooruysun. Fayakul Allah aytat, ama alimte enne abdi fulan marida felem ta'udhu. Bilbedin mi palançı degen bendem, ayılından, jeriңден, жердешиңден orudu sen kavaralgan joksun. Walaw uttahu lawajadtani indah. Eger oşo orugan bendeni barıp kavaralsaң, men oşol жерден tapmaksın deydi. Men oşol жерделем. Ve yaqul Allah aytat, ya İbn Adam, o adam balası, istat'amtuka felem tut'imni. Tamak suradım, tamak bergen joksun. Fayaqul keyfe ut'imuka ve ente Rabbul İzze. Ben de ey Rabbim, kantıp sağa tamak vermekmin. Rızkı jaratıcı sen bolsoň. Fayaqul Allah aytat, ama alimte enne abdi fulan istat'amaka felem tut'imhu. Bilbeysin mi palançı bende, kursağı açlıktan senden tamak surap geldi. Bergen joksun. Ama alimt, bilbeybedin. Enneke lev at'amtehu levecette zalika indi. Eger oşa tamakты bersen, tamak bergen soğuğundu kayrıl menden tapmaksın deydi. Ve yaqul Allah Teala aytat, ya İbn Adam, o adam balası, istasqaytuka felem tasqini. Su suradım, su gargan joksun. Fayaqul ya Rab, ben de aytat, ey Rabbim, ve keyfe asqika ve ente Rabbul İzze. Kantıp men sağa su bermekmin. Sudu jaratkan sensin, alamdın eesi sensin. Fayaqul Allah aytat, ama alimte enne abdi fulanan istasqaka felem tasqihi. Palançı bende su suradı, kıynaldı susadı, su gargan joksun. Walaw saqaytahu lawajadta zalika indi. Eger oşa bendege su bersen anı menden tapmaksın deydi. Urmatlı musulman bir tuğandarım. Bötön elde, bötön jerde жүргөн, Moskvada ata enemdi, bala çakamdı bagayın dep жүргөн bizdin bir tuğan mekendeşlerimiz var. Jaratkan Allah Taala oşol Moskvada jana başka bötön elde iştep жүргөн baldarыбызга Allah Taala iyilik versin. Жүрөктөрүнө бекем iman versin. Asman жерден келген апаттардан сактасын. Adaldan rızkı berip rızkılarına bereke versin. Moskvadagы baldarыбыз, биздин шагирттерибиз, ошол жерде бир гана иштеп жүрбөсөн дайыма жумасына 2 жолу 3 жолу келип, Борбордук мечиттин жанында муфтияттын өкүлчүлүгүндө сабак алып, алды 5-6 пара Куран жаттап, иман исламда бекем турган жигиттер бар. Кече мага телефон чалып, устазым, Кыргызстандагы кайгыны жанагы болгон кырсык туккан кезде биздин да кабыргабыз кайышты. Досторубуз менен намаздан кийин 400 000 рубль акча жыйнадык. Ошону керектүү жерге, татыктуу жетим жесирлерге, ошол жерде кырсыктагы адамдарга жеткизип койсоңуз деп бүгүн жөнөтүптүр, бирөөнүн атына келиптир. Кудайым буйрса биз тактап туруп керектүү жерине жеткизебиз. Өткөн жумада биздин мечитибизде да Таштемир дамылла жарыя кылганбы 129.336 сом жыйналган экен. Биздин шаардык казыятка алып барып тапшырыптыр. Жараткан Аллах Табарак ва Таала бергендерге берекесин берсин. Ушул минбардан түшүүдөн мурда жаратканга жалбар дуа кыларым. Амин. Насалука я Раб. О жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым. Элибизге бекем иман бер. Имандын берекеси менен элибизди асман жерден келген апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактагын. Элиден алыс болсо да, эл үчүн күйүп, өздөрү мусафир кыйналып жүрсө да, ушу элдин кайгырып жаткан кезде биз да артта калбайлы, алыста калбайлы деп эл үчүн bir jardamın jönötkön baldarыбызды Allah'ım asman жерден келген апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактасын. Алардын катарында
Биздин мечитибизде да кайрымдуулук кылган инсандарга Аллах Таала берекесин берсин. Жараткан Аллах Табарaka ва Таала ким бир жакшылык кылса 10 эсе кылып, кээде бир жакшылыгыңды 700 жана андан да көбүрөөк кылып берем дейт Аллах Таала. Бергендерге көптөгөн берекесин берген болсун. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқи Мухаммади ва ала алихи ва асхаби ажмаин би рахматика я архамар рахимин.